ngo harimwo n'imifunda, nukuvuga na ya mazi hageze igihe atangura kwinjira basanga no mu bwato. Amen. Ariko ngo Yesu we ngo yararyamye, ngo kandi asinziriye. Hari igihe tujya twibaza ngo arasinziriye, hari igihe uba wibaza mbega ibi bintu biriko biranshikira ni biki? Bwana Yesu asifiwe sana. Ngo kandi ngo habagahore. Reka mbwira umuntu ariko araca mu bihe yibaza ngo ibi bintu nzabivamwo gute, reka nkubwire hari umunsi bizaceceka. Haleluya. Kandi uzaba agahore, nta nduru zizasubira. Haleluya, haleluya. Nta menase, nta bwoba. Kubera iki? Yesu arafite ijambo rya nyuma. Ni mwiza kurusha uko mbivuga, nyera kuri konibwiza, tegereza sinzarame. Ambwira ko nkunda buri munsi, ambwira ko nkunda. Ni mwiza, ni mwiza, ni mwiza kurusha uko mbivuga, amenyera kure. Ambwira ko nkunda buri munsi, ambwira ko nkunda. Ni mwiza, ni mwiza, ni mwiza kurusha uko bivuga, amenyera kuri byo nibwira, amenyera kuri byo nibwira, nzamutegereza sinzarame. Ambwira ko nkunda buri munsi, ni mwiza kurusha uko mbivuga, amenyera kuri byo nibwira, nzamutegereza sinzarame. Mana tuguhaye icyubahiro, dushize hejuru izina ryawe rikomeye Mana. Utubwira ko udukunda Mana, utubwira ko udukunda. Natwe turategereje Mana, turi ku musozi wawe, nta kurambirwa Mana. Turindiriye ibyo watubwiye Mana, turindiriye amasezerano Mana. Oh haleluya. Uri Imana yacu, wewe wabanye natwe mu kwezi kwa kane, uzabana natwe mu kwezi kwa gatanu. Tuguhaye icyubahiro. Oh haleluya. Urakoze, urakoze Mana. Namenye kuri se w'imigisha, Imana imuri ibihe, erega sinakureka. Namenye kuri se w'imigisha, Imana imuri ibihe, erega sinakureka. Namenye kuri se w'imigisha, namenye kuri se w'imigisha, Imana imuri ibihe. Numvise mugenzi wanjye ashima, yibutse imbaraga zawe, kandi nanjye mfite icyo cyifuzo. Oya sinatabara uko imbaraga zihagira, ishyaka shaka ishyaka niko umutima wanjye
Amen, amen. Hallelujah. Amen. Tushinganishe kwezi kwa gatanu. Amen. Hallelujah. Twugurure Bibiliya zacu. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Mariko, ibice ni 4. Manunejeje imitima yacu, twibutse imirimo myiza wakoze, umunezero dufite none. Manunejeje imitima yacu, twibutse imirimo myiza wakoze, umunezero dufite none mwami, udukumbushe w'ijuru, hayigufite isezerano. N'Imana ihoraho, hayiguwatorewe umwana w'Imana, yewe rupfu we, rwawe izahoraho kuko yewe rupfu we, rwawe yasezeranye ko ataza, yarambwiye ati ndamurayuro wanje, amamuka we amanzinda, mfite anishimwe manshi, yewe hayigufite Amen. Haleluya. Mariko ibice 4:35. Umutwe w'ijambo uravuga inkubi y'umuyaga mu kiyaga. 35 haravuga ngo kuri uwo munsi
bugorovye arababwira ati tujabuke tuje hakurya. 36 basiga abantu hano bajana mu bwato yahozemwo, kandi ayandi mato yari kumwe nabo. 37 nuko haza inkubi ikomeye y'umuyaga, imifunda yisuka mu bwato bwariko buruzura, ariko we yararyamye mu mutwe w'inyuma yiseguye umusego yisinziriye. Baramukangura baramubaza bati mwigisha ntubabaye ko turiko turapfa? 39 arikangura azibiza ingunza abarira ikiyaga ati hora utekereze. Umuyaga uraca haba agahwekere rwose. 40 arababaza ati niki kibateye ubwoba, ntimurizera? 41 baratinya bagira ubwoba bwinshi, barabazanya bati mbega uyu ni umuntu ki, umuyaga n'ikiyaga ko bimwumvira? Amen. Imana ishimwe. Takundi muntu umwe adusome wisubiremo, sibyo? Kugira tuyumve neza. Amen. Kugira tuyumve neza. Hanyuma ndisigura umwanya muto. Amen. 35 kuri uwo munsi bugorovye, bugorovye arababwira ati tujabuke tuje hakurya, ngo tujabuke tuje hakurya. basiga abantu hano bamujana mu bwato yahozemo, kandi ayandi mato yari kumwe nabo. Nuko haza umuyaga w'igihuhusi ukomeye, imifunda yisuka mu bwato bwariko bwuzura. Ariko we yararyamye mu mutwe w'inyuma yiseguye umusego yisinziriye. Baramukangura baramubaza bati mwigisha ntubabaye ko turiko turapfa? Arikangura azibiza ingunza abarira ikiyaga ati hora utekereze. Umuyaga uraca haba agahwekere rwose. Arababaza ati ni igiki kibateye ubwoba, ntimurizera? Baratinya bagira ubwoba bwinshi. Barabazanya bati mbega uyu ninde umuyaga n'ikiyaga ko bimwumvira? Amen. Imana ishimwe. Tugira tuganire kuri ano majambo, ariko mbere yuko turindira ijambo y'ukwezi kwa gatanu, reka nanje nongereho iri jambo rivuga ngo uku kwezi kwa gatanu imiyaga, inkubi, haleluya, imifunda, Imana iraje ibicecekesha. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Uku kwezi kwa gatanu imiyaga, haleluya, imifunda, ibiguteye ubwoba, haleluya, Imana iraje ibicecekesha. Haleluya. Imana ishimwe. Bibiliya irambwiye
ngo hari hageze ku mugoroba, Yesu abwira abigishwa biwe ngo tujabuke tuje hakurya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mu yandi majambo, aho bari igikorwa cyaho cyari kirangiye, ariko bashakaga gutera iyindi ntambwe. Haleluya. Kandi igihe cyose uzatera intambwe, haleluya, hari intambara ya promotion, hari intambara yo gutera imbere, hari intambara igihe uvuye ahantu hamwe ugiye ahandi. Haleluya. Hari intambara yaho. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Imana ikuzamuye, hari intambara ibikurindiriye yo kuri revu ugiyeko. Uronse promotion, hari intambara ya promotion ugiyemo. Haleluya. Ndibaza ko ibyo ndiko ndavuga mu bitahura. Ahantu uri hari igihe wibaza ngo ndagukiwe meze neza, ariko igihe cyose aho uzaburi uzajya umenya ko Imana hari ahandi gukeneye. Nico gituma Yesu yavuze ngo twambuke tuje hakurya. Amen. Kuko igikorwa cyaho bari cyari kirangiye, ariko hari ibindi byari bibarindiriye. Ariko ngo bariko baragenda, Bwana Yesu asifiwe sana, ngo bageze hagati, Imana ishimwe, Imana ishimwe, ngo haza umuyaga. Amen. Haza umuyaga. Wa muyaga ngo wari mwinshi, kandi ngo iyo bavuga inkubi nukuvuga iki? Inkubi y'umuyaga nukuvuga mu yandi majambo yari umuyaga mwinshi. Haleluya. Ngo harimwo n'imifunda, nukuvuga na ya mazi hageze igihe atangura kwinjira basanga no mu bwato. Amen. Ariko ngo Yesu we ngo yararyamye, ngo kandi asinziriye. Hari igihe tujya twibaza ngo arasinziriye. Hari igihe uba wibaza mbega ibi bintu biriko biranshikira ni biki? Bwana Yesu asifiwe sana. Ukibaza ngo ibi bintu biriko biranshikira ni biki? Ariko mwibuke ko ni Yesu yababwiye ngo tugende, ni tugende kandi tujabuke. Rimwe na rimwe ugatangura kwibaza mbega ibi bintu ndi kumwe na Yesu, ndi kumwe n'Imana, nibyo nibwiye n'amarangamutima. Ariko Imana rimwe na rimwe igireka duhure n'ibihuhusi. Amen. Haleluya. Haleluya. Kandi nubwo duhura navyo ntibisigura ko Yesu tutaba turi kumwe. Ngo Yesu yaraho nyene kandi ngo yiyoroshe yiseguye. Amen. Kandi ntiyabujije amazi kwinjira. Amazi arinjira, arabinjirana, araho. Arareka amazi arinjira, arareka umuyaga uraba mwinshi, araho. Ntuzibaze ibibazo byinshi. Ntuzibaze ibibazo byinshi mu gihe uri kumwe n'Imana. Ntuzibaze ibibazo byinshi. Amen. Imana ishimwe. Bibaza ibibazo ngo bakoma induru, baravuga, ariko ngo baratabaje gushikaho bamukangura, ariko ngo arakanguka. Ikanguye ntiyabitaho, ahitahangana n'imiyaga, ahitahangana n'ibihuhusi. Rimwe na rimwe mujya mwibaza ngo nimwe muzabirangiza, ariko ni Yesu ari mu ruhande rwacu, aza turwanirira intambara, kandi tuzi neza ko uri mu ruhande rwacu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Aruta, Bwana Yesu asifiwe, ngo uri mu ruhande rwacu ngo aruta uri mu isi. Haleluya. Ngo Yesu ngo abwira ya mifunda ngo shh.
haleluya, ngo arayicecekesha, ya miyaga arayicecekesha, kandi nayo ijya yumva, haleluya, ijya yumva, arayicecekesha. Ibyakunaniye, hamagara Yesu. Ibyo ubona ko udashoboye, hamagara Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ibyo ubona ko bigusumba inkomezi, hamagara Yesu. Kandi ntari kure, ari hafi, ari bugufi yawe. Amen. Amen. Ngo Yesu abwira ya miyaga, abwira bya bindi byose byari bihagaritse umutima b'abantu, bya bindi byose abantu bariko bakoma induru, mu musegonde umwe ngo biramwumvira, ngo kandi ngo habagahore. Reka mbwira umuntu ariko araca mu bihe yibaza ngo ibi bintu nzabivamwo gute, reka nkubwire hari umunsi bizaceceka. Haleluya. Kandi uzaba agahore, nta nduru zizasubira. Haleluya, haleluya. Nta menase, nta bwoba. Kubera iki? Yesu arafite ijambo rya nyuma. Namenye kuri se w'imigisha, Imana yimuri ibihe, erega sinakurekura. Namenye kuri se w'imigisha, namenye kuri se w'imigisha, Imana yimuri ibihe, erega sinakurekura. Message y'uku kwezi kwa gatanu Imana yashize mu mutima nuko imifunda, inkubi, imiyaga, uku kwezi Imana irabicecekesha. Amen. Sinzi ibyo uri kuracamo, sinzi ibyo waciyemo, sinzi ibyo uri kuranigana navyo, ariko uku kwezi kwa gatanu Imana irabicecekesha. Peu importe uburemere bwavyo. Aba ntibari borohewe, hari hasigaye akanya gato bakarengegwa. Amen. Mu gihe amazi yaratanguye kwinjira, amen, mu gihe amazi yaratanguye kuzura ubwato, nico gihe Yesu yaserutse. Amen. Ntiwibaze ngo aho bigeze ngo ibi nabyo ndabikizwa niki, ariko nkubwiye Yesu ntajya akangwa ngo nuko byakomeye. Iyo yaje gutabara situation agusanzemwo iyo ari yo yose arayishoboye. Ngo haba agahore, ariko Yesu arangije ngo arabitegereza. Amen. Arabitegereza. Hari igihe Yesu adushira muri test, akadupima araba ukwizera kwacu aho kugarukira. Amen. Ibibazo byose ntibiva kwa Satani. Hari igihe rimwe na rimwe Yesu abashaka arebe combien de fois tumwizera. Ngo arabitegereza, arababwira ntimurizera. Ngo bagira iki? Ubwoba. Bagira ubwoba. Ngo mbega uyu n'umuntu ki? Amen. Ngo n'umuntu ki abwira ikiyaga kikamwumvira. Yesu yigeze kubwira abantu, arababwira mwebwe nubwo mwoceceka, ibiti n'amabuye byovuga. Haleluya, haleluya. Vyohimbaza Imana kandi yobikoresha kugira icyo Imana ishaka ikigereho. Uku kwezi biceceke,
uku kwezi biceceke. Sinzi intambara uri kuracamwo, ariko nkubwiye ngo uku kwezi biceceke. Uvyizere, ariko nkubwiye ngo uku kwezi biceceke. Erega hari gihe induru mu matwi yawe ziba nyinshi, ubu ukeneye icyabicecekesha. Haleluya. Hari gihe intambara zihamagarana, ubu ukeneye icyabicecekesha. Haleluya. Hari gihe ingwara ziguhagurukira, ubu ukeneye ikibicecekesha. Hari gihe ubukene bwinjira, ubu ukeneye ikibicecekesha. Amen. Uku kwezi biceceke. Dufise Imana. Haleluya. Ntishobora kutwirengagiza. Bene data, abantu bataramiye Imana, abantu bamenye Imana, abantu bama ku gicaniro, abantu bizeye Imana twakurikiye, nta numwe azakorwa n'isoni. Ndabarahiye, nta numwe azakorwa n'isoni. Hari abantu bafise mayeri mu nzu y'Imana. Abo urashobora kugira mayeri kuri twebwe, ariko imbere y'Imana nta mayeri abaho. Ariko abiteze Imana, reka mbabwize ukuri, nta numwe azomaramara. Izo ntambara uri kuracamwo Imana izazirangiza, kandi ntuzamenya n'uburyo ibikora. Ngo Yesu yari yiseguye umusego yisinziriye. Nta gihe uhamagara ukumva Imana ntivuga. Nta gihe wiyumvira mbega je nakoze iki. Nta gihe wiyumvira mbega ibi bintu Imana ibirimwo. Hari gihe wiyumvira ukipoza question, ukiyishura, ukabura n'inyishu, bikagucanga, kandi muri kumwe aho. Amen. Ariko ajya avuga ijambo rimwe ngo bigaceceka, ukaba impore. Bene data, uku kwezi ukwizerere, kandi wizere Imana iraje bicecekesha. Biceceke. Aba bantu ntibari borohewe. Bene data, sindagenda mu bwato jewe, ariko ndiko ndabona iyo situation y'ukuntu ubwato bwaja à gauche bukaja à droite, amazi akabasangayo. Byari biteye ubwoba. Rero ibiteye ubwoba ntibijya bibura, ariko uri kumwe na Yesu wihangane. Uku kwezi Yesu araje abicecekeshe. Amen. Arabareba, arabitegereza ngo mbega nta kwizera mufite. Imana ishaka ko tuyizera gusa, ishaka ko tuyizera. Ngo baramuraba, ngo bagira ubwoba, ngo batangura kubaza, n'umuntu ki? Umuyaga uramwumvira. Haleluya. Ikiyaga kiramwumvira. Ngo bagira ubwoba. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Ngo bagira ubwoba. Amen. Bagira ubwoba. Hari Imana ikora ikintu, ikagukorera ikintu nawe ntubitahure, ntubyumve. Ubuvuga mbega niki naco iragishoboye, niki yogikora. Ariko dufite Imana iri hejuru y'ibintu byose. Amen. Haleluya. Haleluya. Ntabwo banzogira yesangombereye, ntabwo banzogira yesangombereye, ntabwo
izagukoresha ibikomeye. Haleluya. Plus uko ikigeragezo ari kinini, plus niko Imana izagukoresha binini. Haleluya. Aba bantu Imana yararetse imifundi iraza. Yesu arareka amazi arabasanga naho bari. Kandi Yesu si ukuvuga ko Yesu yari ijana ku ijana Imana, 100% umuntu. Nk'umuntu yarasize ariko nk'Imana yarabiretse irabireka. Bwana Yesu asifiwe sana. Arabireka, arasubira arabireka, ariko yariko aratestinga ukwizera kwabo bari kumwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ariko kandi twari dukeneye no kumva iryo jambo ryo kuvuga ceceka, tuza. Wizere ko uku kwezi kwa gatanu hari Imana ije gucecekesha. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Mubarikiwe sana.